Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyo trip Aceh National Movement Sengkeme haka arpo ar tarik benai nok pra arajar arpo ar kala penlong de kejing yalang ban penklan susu ya kejing trekam jong ka seng da ka bajet ya ki nong yalam bat mai ka sengkeme ki bakin tup ya u General Secretary u Vice President u Assistant Secretary but u Publicity Secretary kaseng kala ya theria tairu yang ki babon ki mat jingdawa baka seng kala dawa na kapor sya kapor nadu bala yo ya la ka jong ka jella kada do menta bala dap san posnem ka wei ka jingdawa ka seng kampat yo kumta ka seng ka shim ya ki rai da ka jinga menjurlang na ki nongelam na ki wei pat ki district baha usnem ubat mai kata hausnem arjar arpulai ka seng kan sanang pen klanchu bat ai de ka pating khnang baki jingdawa jong ka jat benreu bat ki jing angnod ka de ban urlong hagajo ka sngi uba wan kit ke tinsong uba de upara trai jong uba preston tinsong sembut menteri rangba jong ka jilla ula pelai pat baru yang ka kali kit nongpang jong ka henyo trap Aceh National Movement Sengkeme ha office trekam jong ka seng ka badan ha New Shillong mau ka siang Haswa ban pelai pat ba ya kata kali kit nongpang la penlong shwa da ka jingelang ka belingkot ha ka jingedon lang uba di kongkai kumu sembut kongsan ki nongkit kam ka snong mau ka siang ki khot ka HANM Sengkeme bat ki nongelam ka seng na ki wei ki district ka jilla balam along brio ubla ia hagani ka penta long nongelam bodan ka jingkit khili ila i na smutho matrai badai leng ba ka jingtre shitom ka jong i pat kinong kit kam ka team ka jong i barak kore bakani ka kali hagani ka por kayeng hani khmat jong i pasaka to ni ka por nin sayo man pelat ya kani ka ambulance ladang ipai sekari bet kajat nriu jongi hakibadon kikep kidon kibakren kibaong ba kari kasi kabait ke jongi kalanang her asu Henry hanga kawan kan gipin kan mau kabaong kumni way rustat uong ba kari kan le ayu na kabenta jonga kata kadai giting kali Henry ngidai ban keli yalde ngila ayu nakabenta kari bakajat benriu jongi ngasngo komen sibun ba ka HNM kadai gawe na kiseng kabala pau kani ka jela jongi kabala ay ka jing syakri kabalong tikkum kata ka jing keli kabang ong ipingin le ayu nakabenta la ka jong kari ila don ru jing ya tai ke ba kham khoi pa na mar ba kum ka jala me karya ila dap san po tam ling snam tado bu yo jong jala 1972 then dai wat ka wei ke shu yo kalau jing ya clear ya tai na district president per te har ba khado ka shimi ka resolution ba hanu sunam batmai ngin hapan le rak pateng bat nilai rai ber trestom ba knang ba kineki tauba ki tausan ki ba ka jaj penreu ke jalahi buai kal angnut ni dai banyo kata ka dai ka ILP issue kata ka border issue dai ka long pending bat ban pendung no ya ketin khasi kalau syaga kretro ka jongkari sensa di India. Hawa jumlah abang ka sokar MDA ko jingla MP kala pas jika resolution ya ka LP ha usnam ay hanai kala pas jika resolution ya tin kasi karo wan penrung kretro pra jongkari sensa di India ha usnam ya pra tinrai gila ya thirlai tai ba ka sarkar Meghalaya kala pas jika resolution kat ba ka sarkar India lembaga Home Ministry lebih kampat syamla implement ya kineki anjane kineki mat kijura ba ka chat penreu kala anut ha kineki postan right now yang ni keseng ila simi rai bangi hampan tristom trebolba bat hapan le kam teng knang ba kineki jing anut bar kineki jing temu jong chat penreu ba jong celah ni buai kin long ki bejot bat ki pasai so
ngile thir ngile tai ba bat ka bar na banta ban pen klan chu yu ka kom trai kam jong ka H&M ya ka jaj pen reu yu la wei ngile yo ban appoint ne ban thung ya u General Secretary ba thamai ta le ba kalang s thongni I dai General Secretary ba thamai jong ka HMCC kumjuru ya ka pus Vice President Naror Bangla Doni ba Nelson Kabani Senior Vice President ngilayo ban penskam ni si ba will so sha o yai ba bawan nong sing da po orai I ban shifti kubu Vice President ba Jameson kini bat ka cukup po Naror ba ngila Doni ya Secretary ngila thong so yai ba will so sha kubu Assistant Secretary ba Jameson kini mata ni pan hanya isu ia karukom terikam nila tunggu ia diba binos maslian kubu public city secretary juga H&M sendiri pada kumjuru ia iba Johnson ma nila aponi kubu member juga HMCC dan dokter sini baru long di kuat papura juga sensal itu mata kene ka CEC kabang laya thir le tai ba le perkhat ya ki babon ki issue babon ki mat ki ba kum ke reu nila shuya ki issue exact nila shuya panlong ki rali ba per ki public meeting ba ki thang shop ba te re hadu kini kisi momenta kini ki issue ba kum ka chat reu kathang MSN pat layo khane kabi ji te kum kinelam ki baron ye jing kitkli bat ke jing stokia na banta na lawai jong ke jadureo na banta ka pateng jong ke jalan klia ngira shim be de rai ba in hapan le batun bar in hapan ye trai borba ba long jia ba jia tang ba kini ki issue ke ba ka jadureo ka anut ke ba ka jala ka anut kalong bang ide bani ya baik halus dan obat mai Kamde isu ke isu tang juga jenam kamde isu ke isu juga libat ki para semalam kemudian apa juga dia celah andre ini isu juga jadi oh ini aku beri kerpang ya ki nalam kijomi kibri ki beli boleh pas ya resolution baru ngerupungut aku assembly nak minta isu ILP Henry ke keba ni idon ke jing sukya komi kinalam jangsen ki pas tam hange Henry ya ke jingkhang hamti apo Delhi Central Government kimla ti nomor kata kumkina lang idon beji sokya but hagni jengalang juga Central Executive Committee dagoi kesur ngilishim ba kita kinoelam jongi kibangi la shania kinrupumut kinut banti jengham apo Central Government kumkina lang niam bansi habun ship senja bani haban tie de jingkham jaga Central Government bakade ban sotho bakane ke issue ke yap pa im jong ka jak nrio te komu General Secretary berang syajirshan ade kasi bunta nukom aku blai ya ki para noelam Presiden jong ki district President Secretary Jom Satu beberapa Malaysia ini kam terpen joma bat naklay joma nadam tambui jingang no kata belum ba ai jing sekri ko ba namuda kari bat kacat mereka yui sibun ki iban semudu jingkerman insyaallah wei joma jadi mereka kagak jing Tristong pada kecilan lagi jongi mungkin lesi nilai penweng
dia luo bedum jong